Kardom pini bertar jik tha pini prime time news thanmang pini imoni teron pi. Aprang si bertang ton pen cipa jumi dam de aprang bertang kung pi arjik tha. Baitalangso member of Legislative Assembly Mansing Rongpi final report card aphan nangka chumri. West Karbi Anglong Kolonga Veterinary Aid Center along Nipai Krepo Bharat Satin Arni Lama ke Pangjar Dunde. Giput Ethiopia dung along the Independence Day along Pachiton si Kirkiron Pond. Karlitang ex-Indian Army Moniram Intiamen pen football ke patu ke pangceng. Birtang kung PRG terpi putat birtang ton pen cipajur midam senang. MLA ticket kilong Japan Dr. Mansing Rongpi final report card upon Hamren local MSC upon Kahum Ridam. Pai Nipai Kretrok non malom MLA election nang kile podok dok ajok BJP a party atumpen final report card kenang soda jok baithalangso LA Dr. Mansing Rongpi nang kachihum rip lapangso amayalong local MSC Mongol Sing Timung Hamren VTC chairman lapen kaprek aman kidotum sitame chetong don mayalong kithan pon ke non COVID-19 akiso ki umplu bajok online pensi report card sitame claim pon po lapen angri isi donang po lapuaban akimi ABJP cipunang nilopusi pachinidon lasinon BJP atemon kangtang wajok penang anatum BJP tiket kehang donatum do wajok bajok le tiket kilong do pusitame Dr. Mansing Rongpi nang pachinidon lapen amet hang sitame ningkan surinira inquiry MLA tiket kehang don tulang pusi nilitum perang kaya tingno nang pachinidon. Jengka pen cisong timung cirap citodun pen berta pangdakpot Samuel Timung News 24 Karbi Anglong. West Karbi Anglong dong kamukam ke parlop Kolonga Veterinary Aid Center along Ingdeng Troksike Rapri Bharat Sadinarni Katalon Ponpe. Pai ciklo ni pai krepoani Bharat Sadin kilong tang peningan ningkan Troksike Rapri ke plain ke choklo pusi ongdong arat mate ke ongdong a department school along setame arong ajepen talon ponasai dengpon renti setame West Karbi Anglong dong kamukam outpost ke parlok Kolonga along VFA Klembangku Longbiram Timung alanglit celang pangmekrang ajok Veterinary Aid Center along abangke aliralon kacipi dunji kalisi pangting dun prang asonsi nangman lapen doktoranta dambang vedet am chotakali lama anta pangjar dun unedet ke ningduk alam athelason ke Bharat alama kanghon hemate kelang silet asonsi nangman dedlo. Dongkamukam pen berta pangdakpon di kanto terang News 24 Karbi Anglong. Dipuahiti along the Troksike Rapli Angdeng Independence Day talondon bangso ke talon pon along radaphan aningkang sampen khirta ronpon. Dipuahiti along TOP adung kedok foreign goods along Ingdeng Troksike Rapli Angdeng aningkan wangason Bharat Jogwan Arnimate Independence Day talondon bangso asai kedeng along radaphan khiron pon si ing samjin pen pachun pon. News Desk Report, News 24 Karbi Anglong. Ingdeng Troksike Rapli Independence Day Pachitondun si Karlitang Moniram Intiamen pen football ki patu kibipon. Ingdeng Troksike Rapli India Independence Day Pachitondun si Lower Hapjan Yamuna Ingtiarong Karlitang Moniram Ingti Memorial One Day Match football patu bipon. Alohi aman pen SGB Tomsing Ingti lapen GB Lawrence Ingti Chetongdon Karlitang Moniram Ingti achor Kajir Teron Pilapen Asomar lake Sunil Ingti Mongol Ingti Rupsing Ingti lapen Sonali Ingti Pi Henlo. News Desk Report News 24 Karbi Anglong. Pinya berta lapan sikang toniglo tume thakmi kardom.